sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Bantui pole kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Nani piciniki amma surah amalana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Nani piciniki Surah amalan bagi alam pani ikraman kadidina batuni maruka malaika rahman rikanan malaika asabar kairinna. Balik di mana Kasoy? Namun nanya wa matu wa nafas lima
pandai ya nabaga yang nyawa di batang kalen kuntu dari tanlasana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah angka namani barang enggen namani barang bana kira-kira kulle nabi wali bakutanan namung karwana kira siaga ampak bisa berinam pak bisa ring ya pak bisa ring aku bisa ringin bisa mainan aku burukana kana bakti nakana bakti wali nakana bakti abullai salamatullahi ya namo tahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah yang namo tahu erok ni bisa yang di Allah Ta'ala sesaku burukan nakana garukani apa karukan naururu nasambayang lima waktu Sambayan 5 waktu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah makarwa namasidak kaya makatallu namang ngaji Qur'an mengajar Quran mengaji Qur'an maka apa naan rai amman wajai zikri la ilaha illallah siaga Allah siaga subhanallahi alintu apaka menyingar kubur siaga apaka luar kubur nai apa to apakah bilayah apakah bilayah apa to dirubana uruna uru nama balle qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah makarwa namanya ko nagatallu nabalikallang naga apa nagamalanyi pa indisa nagatay nagamya nakanakana sallallahu alaihi wasallam istabarau minal ghairi fa inna ammatan ahlil kubur yu'azzibu minkum Bisa nagatay na dami
mati ya. Napun lembang muriawan tumate abad tumiru amagae kania rinamung karuana kirum marla rupana Mapaka malla rupana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Melempar yurun tumate namakutan amuka namarra muka wa man nabiuka wa ma imamuka wa ma ilaka wa ma Kiblatuka wa ma kiblatuka wa ma ihwanuka batuanna inai karainu inai dinu anak apa agamamu? inai karainu inai dinu anak inai wa inai imanu pa wa inai isang ribatan napun natawatu nakana mo papiwalin na arlata nakarae ku Nabi Muhammad Nabi ku istilah sa ribatan ku Sarang isi dari dunia.